Pablo apostolun Tito hilatara kailkata apayatapa. Mayir halha. Naya Pablo tatitun loktiri patwa. Jesukristun apostolupa. Hupan kita taraki. Kitinakarutek tatitoh ahiliski hupanakar iyausanyar irpaninya hataki. Tatitun kayaticha winakap untap hanya pataki. Ukamarak winyay hakanchu itawirusa. Ukawinyay hakanchu ranyatakir. Tatito hanir aka orake kaltaskipan pokanyatakiu arsuay. Tatitusti ukam arsutap pokapuniwa. Hichasti pachaparu tatitoh uka arsutap ha aruptoke kananchisto. Kaukirya tiauteh tatito kespirisah iuht awaikito. Hupan kamachi arunakaparham parlanya hataki. Tito, iausawi token wawaha. Naya humaru akakelkat apayansma. Dios au kisampi. Jesucristo kespiri sampi humaroh kuyapayasinyapsa samarenyapsa curanpan. Kunahan waltanya nakateh kreta wat anutikana. Ukanak askichenya matakiu haitani waisma. Ukatsti. Sapa markangkir iglesia nakan hiliri irpirinak utenya mataki. Kun ham teknayah sisksma, ukamarhama. Ma hiliri irpirihan kitin sa kun skam skaya hakanya pawa. Ma sapa warminikinya pawa. Wawanakapah tatitur iyaw sirinya pawa. Hanirakiu hanwalitsa, hanwalisar nakiritsa untaya siphanya pakiti. Kititeh hilir irpirit ucataki ukah tatitun yanakap unhirit ucatawa. Ukat cikap hakanya pahwakisi. Haniu hal tacuyimanya pakiti. Hanirakiu hanwali cuyimaninya pakisa. Haniu macirinya pakiti. Cahwany munirinya pakisa. Hanirakiu luntatasinyampi koylak sa hikhatany munirinya pakiti. Hanukasti utapar sartirir katokanya takih hangkakinya pawa. Takirus kuyap tairinya pawa. Suma amuyun haki. Cikapa. Tatitur katuyat aski haki. Suma yaticatarakinya pawa. Ukamaraki uka cika yatichat arunak kathasi nyapa. Ukamat yakanakar uka suma yaticha wimpich amaistanya pataki. Kitinakateh tatitur hanistany munapki ukanakar iyaw sayanya pataki. Ukampis ukachika yaticha winakarhan iyaw sirinakah walhani uthapke. Kitinakateh judaismo sarawit hutapke ukanaka. Hupanakastihan amuit asaw arsupke. Ukat hakinakar salkhapke. Ukanakaruh amuk tayanyaw wakisi. Takpach wila masinakaru maihtayapke. Kunate hanwaliki ukanaki yatichasina. Hanwali chuyimampi kolke hikhatasin laikuki. Pach pakreta wat angkir profeta pau marka masinakap toke arsuna. Kretang kirinakah karib hapuniwa. Koro aksarkan animalanak hama. Sintimang kirinaka. Hairaha kinakap hewa sasa. Ukah cikapunis kiwa. Hupanakarusti iyaw sawipan cikanya patakeh wal tokenokam. Hudiunakan hanwali parlata paruhan yakap panti. Hanirak cikapat sarakir hakin arunaka parus istappanti. Kitinakateh tatit Jesucristur haisapki ukanakatakeh takikunas sumawa. Ukampis huparhan haisapki ukanakatakeh takikunas haniu wali kiti. Hupanakah kunateh hanwaliki ukaklup isipki. Amuyunakapana cuyimanakapan kanyutap laiku. Hupanakah tatituruh untap tuasap hiwa. Ukat stilurawi nakapampe hani ukam unyastayap kiti. Hupanakah unyisiri nakaphiwa. Haniya kasinyan kuro hakin nakaphiwa. Hanirakiw kunasum saluriri hamap kiti. Tito payir halha. Kunteh humahpark taukah komayatichawin peh mayakinya pawa. Cuyman hiliri nakasti hankam skayappan. Aksar tanyani. Suma amuyuni, suma iyaw sanyani, muna sinyani. Yantanakar sa ikatanya takis chamancit ata. Ukakip karaki cuyman warminakas sumasar na kirippan. Hakhathan parla sirippati, hanirak macirippasa. May ninakatakis ti masuma untawi panyapawa. Ukamat tawak warminakarus cacapar munan yati canyataki. Wawanakapar munan yati canyataki-raki.
Suma amuyoni panyapawa, oma cuy maninaka, utap sa sum apnakirinaka, cacaparos suma cuy mampi istirinaka. Ukamat Diosan arunakapat han kitis han wali parlasip kanya pataki. Wainanakaros suma amuyoni panyapatak iuktam. Humapach para kima suma untawi takikunan sa unyashtayam. Yatichanyan sti chikakang kanyampi pokasarak yaticham. Sumparlasa. Kitin sahan huchancha pataki. Ukamat kititeh hiwas hathan wal parlki ukah pengkachat unyhasini. Aniraki uhiwasanakat kunahan wal sa parlkaniti. Uyiwata nakaruste uyiwiri nakapar takikunan istaphanya patag iuhtam. Muna sirippan. Hanirak hupanakaroh kalya sirippati. Halun tatasipapasa. Anukasti chikahakinakappan. Ukamat takikunan sa tatit kespirin yatichawipan sumatap unyashtaya nyataki. Tatitus ti kuyapaya sinyapha, takihakitak kespia sinyap apanisaw unyashtaisto. Uka kuyapaya sinyapaw huchampi, akapacar munanyampi apanukun yatichisto. Uka takaurakin hama suma amuyumpi, chikapa tatit chuy marakisar na kanyasa. Ukat stikusiskan suit awimpi hakanyas yatichara Kristo. Achakespir tatit Jesukristun kut aninyap suyasa. Hupaw hiwas lay ko hiwaway. Hanwalinakat hiwasar kespia nyataki. O macha nyataki. Ukamat hiwasanakan hupan markapanya sa taki. Askinak luranya sa takiraki. Akanak humah yaticha nyama. Chamashtasa. Takihilir kan kanyampi uhtasa. Han kitimpis hiskachayasisa. Tito kimsir halha. Tatitur iyaw sirinakar amtayam. Marka apna kirinakaru. Hiliri nakaparus istapakpan. Kunateh sumaki ukluranya takis hankaki parakpan. Haniraki kititok sa hanwal parlapapati. Hanukasti sumangkirippan. Ukamarak muna sinyan yamp ucuy matakiniros unyashtayappan. Naira pachasti hiwasanakah ukam han amuit anip hayatanwa. Tatitur han haisiri, chaktata. Kunaiman han wali munanya nakan takisiyata pa ayatanwa. Nyang kaluranya nakana. Muna payanya nakana. Unyisita. Hiwaskam unyisis hakas karakiyatan. Ukampis kuna pachateh kespir tatitoh kuyapaya sinyapa. Muna sinyap sa takehakinakar unyashtaisto ha. Haniu kuna askiloratas laikuti. Anukasti kuyapaya sinyap laiku kespiisto. Kumachasa. Machakat yuriasa. Ukamarak kolyan akayo toke machak hakan churasa. Kespir Jesucristo tokeo Diosah kolyan akayo hilarkir churisto. Ukamat kuyapaya sinyapan hiwasar katokanya pataki. Ukamarak winyay hakan suitiktan sa katokanya sa taki. Akaro nakasti chikawa. Nayak human chaman sa itasinya munta. Kitinakateh tatitur iyausapki ukanakan askinak lurap hanya pataki. Ukanakah takitakis sumawa, askirakiwa. Ukampis hanwali hiskisinya nakat hitektam. Naira arunaka, chahwanaka. Muisisan kamachiphat chahwanyanak sa han munamti. Ukanakah inamayawa, han kunatak askirakiwa. Mainitek iglesian takanok tanyanak uthay ki ukaha. Huparoh mapakut iuhtam. Ukatek han istkata mukasti. Iglesia takunukham. Ukampeh ukahakin yang karkatuyas hatap yatita. Huparus tipach pa huchapaw huchanchaski. Kunapachateh artimasaro. Hanukah tikikurus kitan kama ukapachaha. Nikupoles chikan nayam pikisir hutanya mapuniwa. Nayak tayapachan ukan kamarany amtasta. Humah senas arhatirim piru. Apolo hilatam pirus kunateh wakiski ukchurasin yanap tapuni tawa. Ukamat hupanakan sarawi nakapanhan kunas pistanya pataki. Hiwasan kirinakasti askiluran yatekap harakpan. Pistanyan sa yanap tasa. Ukamat hakawi nakapan askinya pataki. Nayampis ki ukanakah aruntani pahtamuwa. Humasti tatitur iausir munat hilatanakasar aruntarakin.
Dios ay taqi humanakar kuyapayasiñap churanpan.